I'm just gonna get one, all right? It's just one, all right? How bad could one be? It's not that expensive. It's not, well, I mean, I have to get it a friend, right? I mean, who's he gonna talk to? He's gonna get bored. And you know, what if they get sick of each other? You know, they need a third guy. And honestly, I have 3. I might as well get the whole set, you know? I mean, like, why not? I mean, just complete it. I mean, and you know, they released a few more. You might as well. How you talking shit about me? Can't even outdress my little boo-boo. Nana boo-boo, I go cool. This is an infinity pillow. Why get a scarf when you could be cozy all winter long in this pillow? It has a twist here and it's thickly padded. You're supposed to be able to take this with you on the plane or a car ride. It feels more like a neck brace than anything, and it slips and slides when I try to lay down. It's not Big Bird, Sesame, Big Range Energy, right side, astronaut milk melody. Your mum's on benefits, your dad's gone mad off on cannabis. Okay, I'm just gonna get one, all right? It's just one, all right? How bad could one be? It's not that expensive. It's not, well, I mean, I have to get it a friend, right? I mean, who's he gonna talk to? He's gonna get bored. And you know, what if they get sick of each other? You know, they need a third guy. And honestly, I have 3. I might as well get the whole set, you know? I mean, like, why not? I mean, just complete it. Look how pink, so pretty. Pretty. So cute. Are you shitting me? Capitalism really popped off today, ladies. What can I say? Take off the foo-foo. How you talking shit about me? Can't even outdress my little boo-boo. You know I like them dark skin like Shay-Shay. Green skin like Faye-Faye. I think she need me, got a body like Taka. She probably pretty cause they fuck her like a porn star. Nikki heard her pussy got that voodoo. Which V3 Big into Energy Labubu is your favorite? Loyalty, love, happiness, hope, serenity, luck, ID. Oletteko aitoja? Oletteko? Oletteko? What can I say? Take off the foo-foo. How you talking shit about me? Can't even outdress my little boo-boo. Nana boo-boo, I go cool. I put that boo-boo on my Kelly. That man say you won't forget me. Summer love just like a story shining high. I don't chase, I replace. Energy is too expensive for bad investments. Percocet, go! Miley Percocet, go! I put that boo-boo on my Kelly. That man say you won't forget me. Summer love just like a story shining high. You smell like Labubut on skämmi, ne maksaa ihan liikaa. Ja miksi mä haluaisin ostaa sokkona mitään, kun mä haluan kuitenkin vaan sen pinkin version kaikesta. Toi olin mä siis noin tunti ennen, kun mä ostin nää. Jos sä oot mun poikaystävä, niin nyt suljet tää video. Mä käytin näihin siis 80 €. 80 €. Eli mun on mahdollista saada täältä nyt joku näistä. Mä haluan tietysti pinkin. Mä en suostu siis tyytymään mihinkään muuhun kuin pinkkiin. Pahimmat näistä ehkä ois toi vihreä tai sit toi ruskea. Oikeesti miksi mua jännittää näin paljon? Mä en niin kuin yleensä tykkää mistään tämmöisistä blindboxeista. Mut siis pakko myöntää, että ne on kyllä... Onhan nää nyt söpöjä. Täällä tulee ensin siis tällainen bagi. Ensimmäinen. Mä en uskalla katsoa. Oikeesti miksi mä jännittää tää näin paljon? Okei. No ei ollut pinkki. Seuraava. Okei. Ruma. Nää oli tyyli just ne huonoimmat, mitä mä niinku... Ja sanokaa mua hulluksi, jos haluatte, mut siis mulla tuli just paha mieli, että mä sanoin, että nää on rumia. Koska nää on oikeesti silleen... Nää on söpöjä. Ei niin söpöjä kuin pinkki, mutta joo. Bitch, I'm the shit, don't touch me.
You let a sucker hit, that's yucky. I know you want a nigga with. Jos olet TikTokissa, eihän näiltä voi välttää siis. Kyllä, mä sain omani, mikä tän nimi oli? Labubu. Ja nyt katsotaan, miten Mindy reagoi tähän. Mamman pieni. Onko mamman pieni? Ethän sä voi mamma, ethän sä voi, herra jumala. Kattokaa. Mikä pieni. Onko se mustasukkainen vai? Oliko se, ethän sä meidän labumbia voi syödä. Ethän sä mamma vauvaa voi syödä. Mindy. Minne sä meet sen kaa? Minne sä viet mun labumbun? Minne lähti labumbun? Okay, TikTok, I need to know if this is actually a Labubu. My husband bought this for our daughter at a little kiosk in the mall the other day. And she opened it. It came in this box. It says Pop Mart on it. And the tag says Pop Mart. I don't know. And so does this one. But the face is upside down. And so I'm wondering if that's like a defect, or do other ones have their faces upside down? The head moves and the feet move. Is this like an actual Labubu, or is this like a knockoff? Is it a La Chuchu? A La Fufu? What are you? State your name. I don't know. They're kind of creepy. I'm not for me. My daughter likes it. She wishes the face was the right side though. That's the only thing that she wishes. She would rather have a normal Labubu. So let me know. Is this normal? Jeg stod i kø en halv time og fik fat i 3 Labubus, så nu er jeg spændt på at se, hvilke der er her i. Jeg håber lidt på enten en soymilk, eller hvad hedder de, toffee, eller sesame bean, eller secret. Det er de 4, jeg håber på, men lad os se. Så skal jeg jo så ikke kigge i bunden, fordi jeg har sådan kunne se på TikTok, at i bunden af den her æske ligger der et kort, hvor man kan se, hvilken en det er. Lad lige være med at kigge i bunden af æsken. Ja. Så lukker øjnene nu se. En grøn! Ej, den er cute! Selvom det ikke er en af de 4 farver, jeg havde ønsket mig, så passer det faktisk ret godt, fordi tanken var, at jeg ville give en til min, en hver til min, hvad siger man, en til mine børn, en til min søn, og en til min datter, og så den tredje til mig selv. Selvfølgelig alt afhængig af, hvilke farver vi får. Ej, okay, cute! Det var den første. Skal han lige sidde her i skødet af mig, eller hvad skal vi? Hvad skal vi gøre ved dig? Du kan sidde der. Nummer 2. Nu krydser jeg virkelig fingre for soymilk, fordi det er den, jeg virkelig gerne vil have. Eller secret, sådan. Det er de 2 farver, jeg helst vil have. Igen, ikke kig på kortet i æsken. Please, 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 please. Og jeg kan simpelthen ikke kigge på den. Ikke kigge.
Det må jo så være den blå. Ja. Nu er der ikke meget håb tilbage for, at jeg får en af de farver, jeg gerne vil have. Men de er da cute. De er da mega cute. Nå, nu skal vi virkelig krydse fingre for, at jeg får en af de farver, jeg godt kunne tænke mig i den sidste. Nu kommer jeg til at ødelægge min bil. Kan I fortælle mig, hvad det er for en? En blå mere? Ej, det er løgn. Nu har jeg 2 blå. Hvad er chancen for, at man kan være så uheldig at købe 3 Labubus, og så får man... Nå, så bliver jeg jo så nødt til at købe nye i morgen. Eller købe flere i morgen, fordi det her, det er ikke... Det er jeg ikke tilfreds med. Min datter, hun vil gerne have en i lyserød. Det får hun ikke. Jeg vil gerne have soymilk, eller sesame bean, eller toffee, eller secret. Det fik jeg så heller ikke. Ja, okay. Vi prøver igen i morgen.